Салому алейкум, бачаҳо. Инҷа дута мерседесанд, якаш каравана, якаш лимузин сиёҳ металлик расткаш. Нархша мебинем чанд истагие. Мошин 98 солай, 2500 мега, 130 000 километр гаштагие. мотор 1.8. мошин ягон проблема надора. автомат мошин дарш маҳкамае ки мумкин душадине. ин тарафаш сиёҳаш ишам 98 солай, иша сета мега 3000 евро. хай доллар қати намедонам чанд сум мешавад. ин мошинам ягон проблема надорад. мошин тенҷ заводид мешавад. мотор патор ҳамаш тенҷай. инҷа мошин ин ҳар душаме дидесен камтар нархош қимате барои страховка дора. ин мошин ҳар душ страховка дора. мошини дар Германия агар страховка дошта боша камтар қимате. Opel Astra 1.6 мотор сиёҳ. мерседес я нагуфтем, мерседес механик. аввалаш автомат. ишам механикае. тасошта мечаша. дар шуттас дарунаш ин мошин боз мебинем солаш чандаира 2002 ай 2002 1.6 мотор сеташ мега 3000 евро. масалан аҷа ноя навистагӣ туф ноя, масалан страховкаи навзадагии мошина. нишон метавонем шуд. мошин тоза хушрӯғи бачо. караванаш лимузин. сечкаш меш караванаш. Инаша як бори дигар мегӯм сечкаи лимузинша
2.5 та мега, ай караванша 3 та гуфтестай. Ҳар душ страховкаи нав доранд. Масалан ин мошина барои Тоҷикистон қиматтаранд. Мошина барои экспорт мекавем.